سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami mulia hatiranan haunang tempat binayayan ng kaunan sing kamo. Namun salam kasih sa kanyukatan insyaallah taala habiyaon paning kumpita di pengajian yariin daung tabur sing kita di mulia bilang bisita sing kita niyo guest sing kita di haruman ini insyaallah taala. Amuin ini paksa dakula ng sinbahasa yari ka ito nagkahapit ng guruta mulia ang siya ini di harwain koman pa tiyak sin Allah ta'ala yari ka ito niya ang nakahadir intag so kuha waktu ini bang paamon lang ta amuin temo sing kamo ang ta amuin kaput suara amunain namis rabihayaon sa sumagawa bilang pangpulmati guru mulia amun yari bihayaon katut niyo nakabisita hitukbal ko kanin kapatid insyaallah ta'ala maningkong kita niyo di merkato di pengajian haruman ini way narwaing din habur mulia guru kadasahan amuin di merkato di pengajian siya na insyaallah ta'ala di merkato niyo sin maudu bang unibiyat mga maudu hitukbal niya kato ni biya insyaallah subhanahu wa ta'ala hitukbal ko yung kapatid way narwaing din habur mulia ay Sheikh Abdullah Jundam falyatafaddal yadatuhu ma'juran mashkura. Salamat. Sarah, President Postpomos Mahirisulis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما أظلم ليل أو أضاء نهار ورضي الله عن آله الأطهار وصحابة الخيار الأبرار. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasin sanglit ibang puji pamahatud si Allah subhanahu wa ta'ala amuin tag-amulahi singkatan parkala si manusia deng naman hadunya labi luga na hadlaw akhirah sarta salawat iban salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kahinapusan nabi naraak sin Tuhan tarabul alamin magpasablak sin agama mattan amin wayrun dugaing tatay mong pahadara sin Tuhan tarabul alamin malingkan agama ni amunin agam Islam dinga sabyatu mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala itukbal namin pagsyarang sukul mga gaus bogbog simparkala ini demikian pagsyarang sukul ang mga sila amin dimihil waktu umasil simpatumtum dingha kitab sin Allah ta'ala ibang pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan yung basan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud tungbas adlaw akhirah inga sabyatu mga palangguan kuha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala ikarihil na mo wasihat muna paginhawabaran sing kami mahuli latun matun kaniyo amunain dengan makalakihan si manusia atawa kan lawag si manusia sibu daing kahalan niya mawata atawa kan sibu daing kahalan niya malaas amunain as-sa'adah mga kialasahan
sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasanyangan si manusia sibu ring kahalan niya mabata ataw kan malaas, sibu ring kahalan niya miskin ataw kan dayahan, naglalawag sing kasanyangan. Naring nga sabiat toon naring nga mga manusia kabatukan mo, asab sim paglawag dila kasanyangan, doon lang tahapagpataw sinalta. Atawa ka na pagpataod si mga kaanakan, atawa ka na undi nga matiranan si manusia, amoy lumawag siya sing kasanyangan, doon na pagtulak-tulak, sa sumagawa mga yadto, aun tubtuban niya, aun jangkaan niya, namatan long sinaka masin Allahu ta'ala, aun kasanyangan matan, banga pabila, yang adji atawa kan hiyati, si manusia, beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunin muna pamaratsaya pa Allah Ta'ala. Amunin pag-iman, pangahagad mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banga pabila ang pag-iman mo doon ha pangatayan mo. Maka nanam kau sin tumaknina, kahanong sin pangatayan, amuin malayo din nga mga pagmaksiat pa Allah Ta'ala. Atawakan dusa, din ha malayo din ha dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanabiyan na sinaki sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin walam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Amuin mga sila manusia, amuin biyutang nila pangatayan nila impamaratsaya pa Allah Ta'ala impag-iman matan amuin malayo siya rin nga uno di nga pagsyirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Sila natin mga manusia piyahanong sinallahu ta'ala impangatayan nila, amuin malano sawa sa nga pagmaksiat dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga palanguan kuha ka masinallahu ta'ala, in mga ni'mat biya na sinaki, amin yari biyos kato sinallahu subhanahu wa ta'ala, matan ninyari pangasura sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naring nga mga salagulagbo, ni'mat, yagbos kato sinallahu subhanahu wa ta'ala, in suwayta hatulun, atawakan suwayta ayaran, suwayta lisinan, di pahadunya. Karena bunal tuod. In dunya ini, nung si mga kaulaman darul amal, hulaan pagkaamalan, pagdarayawan, amumin ng taluto, pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena hadlaw akhirah, wayro na pag-amal, amurin aun darul jaza, amin pagtungbasing kakahinang, amin nahinang mo di hadunya. Sibu rin kahalan niya, atawakan kakahinang mo marayaw, atawakan sibu rin kakahinang mo mangi, hadlaw akhirah. Tungbasan ko sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naring mga nagparuntungan, atawakan dimauhat, singkasanyangan, hadlaw akhirah, amin na hinangdanan, piyasud sila sinallahu ta'ala, amin hulaan sa rayaw-rayaw. Hulaan amin niya ang singkatan bariman, amin niya undun nakatan in ni'mat halaw niya, ingkahalan nila di hadunya, naghidjatul sila, nagdayaw sila, sin ni'mat sa lagu-laguyon amunin pangatayan. Amunalaw ning pangatayan, si manusia may hinangdanan, ikalapas niya. Di nga adab sinallahu ta'ala, sarta mahasil nin tungbas, hadlaw akhirah, sin sarayo-rayo tungbas. Amunin taharatul qulub, amunin paglisin paglano sin pangatayan. Mga palanguan kuha ka masinallahu subhanahu wa ta'ala, mga sila taw surga, amin na hinangdanan kiyasud nila, ni'mat hulaan sa rayo-rayo, asab in kakahinang nila di hadunya, amunin naglisin sila sin pangatayan nila. Lialanuan nila yung pangatayan nila, aday nga mga pangahagad, batal, atawakan pangahagad, larak siya. Simiha, hapamandu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawakan lialanuan nila yung pangatayan nila. Day nga mga syahwat, atawakan day nga mga syubuhat, mahinangdanan, amuin, di sila pasurun sinallahu subhanahu wa ta'ala, hadlaw akhirah, karena di pahadun niya wala nila lialanuan yung pangatayan nila. Dari nga sabyat to, mga sila bariman, di hadun niya nag-amal, naghidjatul singgin hawabaran, karena bunal tuod, banga pabila, di mayaw impangatayan si manusia,
hijjatul niya impangatayan niya ay bimana yupiksa niya marayaw. Hiyatul niya marayaw impangatayan niya dan tumagad ingkatan ang gauta baran. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat aw idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam aun long niya dun haginhawa baran si manusia. Amin na kumpul dugo idza salahat salahal jasadu kulluh. Bang apabila long dumayaw salahal jasadu kulluh. Dumayaw ingkatan ang gauta baran niya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bang apabila kimangi inna kumpul dugo yaun dun halong ginhawa baran si manusia. Fasada kulluh. Tanto kumangi ni nang gauta baran. Nang ray nga sabiat tumakelasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila onday nga mga manusia, kakitaan mo, nag-us-us naghinang marayaw, naglumba-lumba naghinang marayaw, atawa ka naghinang kabayaan sin Allah ta'ala. Hapamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'lam bi anna qalbahu hay, bunal tud ingat ang pangatan niya yan, malano. Di nga pagmaksiat pa Allah ta'ala sa sumagawa, bang apabila aun day nga mga manusia kakitaan mo, amin nag-us-us naghinang maksiat pa Allah ta'ala, lima langgal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam bi anna qalbahu imma maridun aw imma maytun. Sumasaan na lang na mga pabila, kabatukan mi manusia naghinang maksiat, naghinang babag syara, atawa kandi kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam bunal tud ingatay pangatayan na yan, bang bukunlong niya nasakit, atawa kan bang bukunlong niya miya matay pangatayan ni. Hari nga sabiat tumanga palangguan kuha ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangatayan amin niya undun katu piagbusin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamukyan din nga masalagulago ni'mat. Bihil katu sintuhan tarabul alamin. Ataw kang piagbus katu sintuhan tarabul alamin. Naampay mga ni'mat yaun. Wayrum buli rapat hipang asubo ramatan sin Allah ta'ala hadlo akhirah. Yung sintuhan tarabul alamin. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bunal tudlaw niya. Impang dungog yan atawa kan impang atud yan. Wal fuada iwan simpangatayan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingkatan yan ipangasubo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian impangatayan. Suway may hinangdanan si manusia mga nikmat piagbus kato sintuhan amu in nikmat aun tubtuban niya. Bukun ini salama-lama di kato. Naray nga sabit suway ini may hinangdanan inhi kahidayat sin tiap-tiap manusia doon na pag-ibadat pa Allah ta'ala. Amu hindi may hinangdanan hikaligap na simparkala dunya. Karena bunal to din dunya ini lubuhun da sin Allah ta'ala. Lanya pun da sin Allah ta'ala. Wayrun din nga mga piapanjari sintuhan di hadunya malingkan lubuhun niya. Ninikmat sa lagu-lagu piagbus kato sin Allah ta'ala amunin pangatayan sarta inyaw ni pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala suway inimihinang danan tiranan ikapamandu tahaagam sin Allah ta'ala ikabatukta din nga maaqida sahiha miya magada pamandu si Rasul sallallahu alaihi wasallam hapamaham si mga sila salaful ummah karena hindi nga mga manusia apabila ni wala niya piyakay wala na inang danan in mga nikmat piagbus ka na sintuhan lungsin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kalan'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. In mga manusia amin nalipagana simparkala dunya amin kialupahan nila maksud mita sila piapanjari sintuhan ang pamatan suway iniingatun sin tiap-tiap manusia bang mahi siya piapanjari sintuhan karena may hinangdanan inihikaligap bang apabila kialupahan niya. Ang palong sin Allah ta'ala wayrun dukay maksud mita kita piapanjari sintuhan malingkan mag-ibadat kanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala akulong na nagpapanjari. Nga mabangsa jin iwan simbangsa manusia illa liya'budun. Malingkan mag-ibadat manunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na
ingka mataoran long sintuhan tarabul alamin. Atau akan pia panjari inapinar ka jahannam ingka mataoran makasudin doon. Di nga mabangsa jin iwan simbangsa manusia. Maita. Parahal pia panjari sila sintuhan sin sarayo-rayo papanjari. Mauli tilak buda sila papinar ka jahannam. Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Aun di nga mapangatayan nila. Nikmat wala na hinangdanan. In ni'mat pangatayan niyaon inka hidayat kanila sin Allah Ta'ala. Bima na wala nila ni piyakay, wala nila iusal, doon nakabayan sin Allah Ta'ala. Wala nila piyakay hikasung, sin pag-agaman nila pa Allah Ta'ala. Wala na hinangdanan inka kusog sin pamaratya nila pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya lupahan nila yun. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Damikian onde nga mamata nila, pangatod, sa sumagawa, la yubsiruna biha. Di nila'y pangatod, hakabayan sin Allah Ta'ala. Di nila'y pangatod, hamatan, kasabunalan sin agama, sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walahum adanun la yasma'una biha. Sarta onde nga mga pangdungog nila, tainga nila, wala nila piyakay. Doon hakabayan sin Allah Ta'ala. Sa gaman niya to yung mga nikmat, yagbuskan niya sin Allah Ta'ala. Piyakay nila pagmasyat pa Allah Ta'ala. Piang dungog nila, hadi kawayan sin Allah Ta'ala. Piang atod nila, hadi kawayan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Piyakay nila yung pangatayan nila yaun. Doon na pagmasyat pa Allah Ta'ala. Unin na sin Allah Ta'ala. Ulaika kal-an'am. Sila natin, Biasa parati sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasa parati binatang. Balhum adal. Atawakan labi pa rin nga binatang. Ulaika humul ghafilun. Sila natin mga manusia naligap. Aparkala dunya. Amin dunya on tubtuban niya. Aun paglubo. Sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadunyain. Ang kanading nga mga sarawray wasihat. Kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam, aminin dunya ini pauna dun hagin hawabaran mo. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Pauna in dunya atawakan pauna ng ginhawabaran mo diha dunya ka'annaka gharib wa abiris sabil. Biasin kain manusia kainuhan atawakan manusia long ta manusia maglalaway-laway. Magtutulak-tulak. Kanin dunya ini bukod day ni hulaan matan simbar iman. Ang painhulaan simatan muslim nag-aagama sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amunin adlaw akhirah. Na adlaw akhirah biya na sinagi wayrun na pag-amal. Wayrun na paghinang amurin on darul jaza. Hulaan pagtutungbas singka kay hinang mudiha dunya bang uno. Siwuda hinang marayaw atawakan siwuda hinang mangi. Amuyat to. Im mga sila manusia na hinang danan inkyasud nila palom surga sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inkyaunan nila diha dunya. Lialanuan nila yung pangatayan nila. Lilisinan nila yung pangatayan nila. Iaayaran nila yung pangatayan nila. Hinang nila. Hindi nga maasbabi kasud nila palom surga sin Allah Ta'ala. Amo na yung pagmabuka. Atawakan, hinang nila. Yung pangatayan nila, may hinangdanan ni kasung. Simpamaratya nila pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Damikyan, di nga maasbab. Ngita yung mga sila tau surga, nakasud palom surga. Law si mga kaulamaan, Ahlul Jannah wahum fi hadhihi dunya tahharu qulubahum liyantafi'u bil Qur'an. Amin lalanuan nila impangatayan nila di dunya supaya magmumpaat kanila yung Qur'an. Supaya ikahidayat kanila dun hagin habaran nila. Wala alal kathir minna ya ibadallah al-yawm la yantafi'u bil Qur'an. Kana mataod na din nga mga manusia di magmumpa doon kanila yung Quran. Amin sa buhan makarung sila ayat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atuminang danan hikamumpaat kanila. Long sin Allah Ta'ala aqimus sala. Sa alawng niya di rahit tunay wa atuz zakat. Di lawi pagtunay nila hindi nga makapatut. Sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala doon kanila. Amin kya wajiban daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala doon kanila. Wala yatunay ng danan, ikiamumpaat kanila, karena mita. Wala nila diyayaw, wala nila hijjatul muna ingin na pangatayan nila. Karena biya na sinaki hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam kain na nasabot ta, mga pabila di mayaw,
impangatayan niya tanto dumayaw ning katan ang gauta baran. Ta sumagawa ida fasadat bang apabila kimangi impangatayan niya tanto kumangi ning katan ang gauta baran mga palanguan kuha ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dengan mga asbab si mga sila taw surga nakasud palam surga ingkahalan nila di hadunya. Kaya ingatan nila, iingat nila lianju yaumal qiyamah min adabillah. In kalanu simpangatayan aminnya amalan nila di hadunya supaya masalamat sila. Hadlaw akhirah dengan adab sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirah. Karena bunnal tud lan yanju yaumal qiyamah bimalik wala bi auladik. Long si mga kaulamaan, tantulong niya, di masalamat. Hadlaw kiyama imanu siya, misampa siya nakura di hadunya. Wala bi auladik, atawakan misampalong ta, hataw sin mga kaanakan niya. Atawakan, hataw sin mga aso kampung niya. Karena hadlaw akhirah, wayron na rin ang mga saraw rahi kasalamat si manu siya apabila di matung siya hadlaw akhirah, di matung siya pa Allah subhanahu wa ta'ala impangatayan na nagdaras impangatayan sa wasa. Unin nakisin Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadlaw yan long sin Allah subhanahu wa ta'ala la yanfa'u malun di na long niya magmumpaat in alta si manusia. Misang pabiya di in alta in taud sin alta na di hadunya hadlaw akhirah di na ito magmumpaat. Wala banun, iwan si mga kaanakan niya. Atawakan mga sukampung niya, laula siya niya. Di na ito magmumpaat hadlaw akhirah. Amuri magmumpaat, dun hamanu siya. Illa man atallaha biqalbin salim. Mga pabiling manu siya yan, di matung siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdara sinuno, biqalbin salim. Simpangatayan sa wasa. Pangatayan amin malanu, amin pia pangayuan niya, taubat, ingkatan kakahinang niya diadun niya pa. Amin wala pa siya yabutan sing kamatay, amin yus-us niya, hindi nga madusan niya, pia ngayon niya taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin ito mga manusia, masalamat, di nga adab sin Allah subhanahu wa ta'ala, ampa, mga sila manusia, amin nawapat na sadya, nagdara sin pangatayan malumi, pangatayan long ta, hipu sin maksiat, hipu sin dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala, kabinsanaan kanila. Kajuljanaan, hadlaw akhirah, karena wayrun din nga mga sila, sipat, sintaw surga, sumud, amin pahulaan sa rayaw-rayaw, amin nagdara sin pangatayan malumi. Malumi uno, din nga pagsyirik pa Allah ta'ala, at tawakan din nga makakufuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanguan kuha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinga mga asbab damikyan. Hindi nga mga manusia. Piyasud sin Allah ta'ala. Taukan pasurun sila palom surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw akhirah. Amunin aki. Amun nagdara sin pangatayan salim. Amun pangatayan malano. Malayo din nga mga pangatayan takasakit. Atawakan pangatayan miyamatay. Amuin halian niya. Hindi nga madanan, hikasakit sin pangatayan niya. At tawakan may hinangdanan, hikamatay sin pangatayan na may hinangdanan, amin di na siya mabaya, dumug sin wasihat. Di na siya mabaya, dumug sin pamandu sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan yung mga pangatayan niya to amin nasabot ta, amin may hinangdanan, di tay kasud. Palam surga sin Allah ta'ala, bang man, piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naring asabya itong mga palanguan kuha ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka di nga mga asbab, hikasud si manusia, palam surga sin Allah ta'ala, amin hulaan yawn duning kata ni'mat, yawn na duning kasuswakan katan si manusia. Pagka biyat hindi nga mga asbab, hikasud si manusia, palam surga amin lalanuan yung pangatayan niya. Di nga pagsyirik pa Allah ta'ala, di nga manakakufuran pa Allah ta'ala, at tawakan din nga makakahinang wala na ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya di ni sabing paglano ta sin pangatayan ta diha dunya. Karena kalakihan ini.
supaya ini dumatong kita halo akhirah wayruun tamak simpangatayan ta nagdara kita si pangatayan sa wasa naring di nga maasbab ataw kan hikalanu simpangatayan ta di pahadunya umalup kita pa Allah subhanahu wa ta'ala long si mga kaulamaan alayka an tuzayyinu qalbaka bil aqidati sahiha muna suway long ta lanuan mo yung pangatayan mo ataw kan dayawon yung pangatayan mo sinuno amoy luunan mo yung pangatayan mo kahakaron mo amo iningat mo yung aqida pangahagad amin miyagad haagam sin Allah Ta'ala miyagad pamandu si Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin aqidatu sahiha duna famaham si mga sila salaful ummah karena matauding nga mga sila manusia nanauhid doon wala kimuddan atawakan wala siya miyagad pamandu si Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian wala miyagad pamaham si mga sila sahabah radhiyallahu anhum karena bunal tuod amuin yaun doon pangatayan nila impangahagad nila katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin kalimatut tauhid amunin la ilaha illallah amuin la ma'buda bihaqqin illallah amuin magtag-ipon kaw mangahagad ko magnagsaksi ko wayron do kay mapatut pagsumbahan pag-ibadatan hakasabunalan malingkan Allah subhanahu wa ta'ala long si Rasul sallallahu alaihi wasallam man syahida anna la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala al-jannah isyusi nagnagsaksi bunal tud wayron Tuhan mapatut pagtag-iponan hakasabunalan amuin tulus ikhlas pangatayan niya min qalbi dakhala al-jannah kantong pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palom surga hipo sin ni'mat ampa hindi nga mga asbab di ikasud si manu siya palom surga apabila aunun pangatayan amuin kiyahagad niya impagsakuto atawakan yaong pamasin kakufuran pangatayan niya mahinangdanan hikapagang di siya pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanaday nga mga daran ipangindua ka to si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin karna impangatayan ini magkapinda siya ang kanawasiya si Rasul sallallahu alaihi wasallam daranta pangayon insareo-reo dua si Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap sujud sing kita long si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik amuyan hindi nga masareo-reo dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya long ta tumutog impangatayan ta atawakan gumawgot doon na pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikian ini karon na din nga mga asbab amin long tamay ng danan tiranan hikalano simpangatayan niya dihadud niya insuway niya hinangon alayka an tabta'id anil ma'asi suway kita mahalli ding hadusa pa Allah subhanahu wa ta'ala karena inhinang dosayan mahinang danan long ta hikatamak simpangatayan ta sin lumi ataw akan mahinang danan hikasakit simpangatayan ta sab sin dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala on waktu bang apabila amuin madaran na kita maghinang di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala madaran na kita dumungog di nga mga di kabayan sin Allah ta'ala on waktu matay impangatayan ta biadin nagbusimpatay amin di na kumawe dumungog wasihat kawayan sin Allah ta'ala di na kumawe maghinang ibadat di na kumawe manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala on waktu sulakun mo pa in wasihat sin agama sin Allah ta'ala on waktu himutingun mo pa impamandu sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sarangnya tuhalian sin tiap-tiap manusia karena bunal tuod inyari bang apabila nara sin mamuk manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala amin wala niya kya pangayuan taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya tanto magsusun na siya sin susun amin di na magmumpating pagsusun damikian din nga maasbab si manusia longta amin hikasalamat atawakan hikarayaw simpangatayan niya hikalano simpangatayan niya di hadunya alayka bisama'il Qur'an amuin suway kita madaran dumug sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala suway kita daran amuin mamassa sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkamatauran din nga mga manusia
aun waktu hijrahan nila yung Quran. Di na sila mawaya masa sing Quran. Di nila mawaya ukawon ing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila dungulon. Kitaon basahon. Akalam na pagbasa sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil lang takakitaan mo din nga mamano siya kamatauran. Hijrahan nila. Agun-agun dugaing. Imbasahon nila. Kitab din sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagbasa sing kalam sin Tuhan. Mga palanguan kuhagam sin Allah ta'ala. Malagbuing kalabihan niya. Malagbuing karayawan niya. Karena mita. Inambok. Huruf. Atau akan batang saja inabasa mo. Tanto dilan ko sin Allah ta'ala hangpu karayawan. Dong sin Rasul, la aqulu alif lam mim harfun. Wala aqulu no nag-iyan. In alif lam mim hambuk huruf. Sa sumagaw lang in alif hambuk huruf. In lam hambuk huruf. In mim hambuk huruf. Katluan karayawan. Lipatun pa ito sin Allah subhanahu wa ta'ala din kabayaan. Amo yan kalabihan. Sin pagbasa sin kalam sin Tuhan. Damik yan pagbasa. Kalabihan. Sin pagbasa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaun. Shifa. Lima fis sudur. Ubat. Sin pangatayan. Sin manusya na sa sakit. Karena bunal tuod. Aun waktu. In sakit na pangatayan di taka na naman. Nawayron day nga maubat sa rayaw-rayaw. Ipag-ubat sin pangatayan sin manusya. Amin yaon doon na hipo kasakit-sakitan. Di mo inikabakan na pharmacy. Atawa ka lang mo di mo kabakan hauno tinda. Lang mo may ko lang mo sakit. Lang taigil atawa kan sakit dugal ha pangatayan mo. Wayrong kabakan mo hagwa. Sa hauno mo kabakan in uwat alang pangatayan mo yan. Amunin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin daran pagdungog mo sing kala atawa kan pagdungog mo sinwasihat. Kawayan sin Allah ta'ala pamano si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga palanguan kuhagam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, aday nga mga danan, hikalano, simpangatan si manu siya amin hihinang nila dihadunya, fa'alayka bidhikrillah. Suway ko daran manum tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita daran, magzikir, tumasbih, hadan, kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan na sinagin sin Allah ta'ala, ala bidhikrillah, tatma'innul qulub, hukun kalong na yung pagtumtum, pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinangdanan hikalunok, simpangatan si manusia, mahinangdanan, hika lanu, simpangatayan niya, hikatumtum niya, pahadara sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena aun pasusungon niya, aun paray nga mga hulaan salama-lama, hadlaw akhirah. Tinga sabiat to, mga kialasan kuhagam sin Allah subhanahu wa ta'ala, suwayta to pagmuhut-muhutan, in ni'mat, piagbus ka to sin Allah ta'ala, amunin pangatayan niyaun, suway siya mahinangdanan, amuin, hika hidayat sing ginawa baranta, hika haunta, dengan makakahinang asal-asal pagmasyat, maun kita, doon hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-us-us kita, huminang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinangunta, hindi nga makataan, kaya wajiban, sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, damikyan, hali anta, hindi nga mga di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena hadlaw akhirah, wayron na rin nga mamarasim manusia, malingkan amurin amal niya. Amurin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya. Wayron na rin nga mga mara si manusia malingkan amurin amal ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in manusia amin barakal, amin may hinangdanan hikasanyang niya bukun sa jadi hadunya labi lugan hadlaw akhirah. So siya mag-amal, sin amal kawen sin Allah ta'ala. Apamandu si Rasul sallallahu alaihi wasallam karnin hinang marayaw. Kana naman si manusia intong mas niya di pahadun niya. Labi luga na hadlaw akhirah. Unina kisin Allah ta'ala. Amuin. Man amila salihan. Min zakari na unsa wa huwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Walanajaziyannahum ajrahum biyahsani ma kanu ya'malun. Isyusulong niya. Hinang amal salih. Amin hinang marayaw. Amin hinang marayaw. Yaun dunin uno, in ka-ikhlas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kanin hinang marayaw, hinang ibadat pa Allah ta'ala, kalagan suway onun ka-ikhlas sa pangatayan niya. Karena bang wayroon, tanto, di atutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
nga demikian kalakihan suway on mutaba'atu li Rasulillah. Suway kumagat in ibadat mo amal marayaw, suway siya magada pamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ning kalakihan sin amal marayaw, amal taymon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mu'min, sarta in siya nag-iiman, maratya pa Allah subhanahu wa ta'ala, simatan pa maratya min zakari na unsa, sibu da yung pihak niya, kausugan ataw kan kababayhan, naghihinang amal ibadat, sarta nangangahakad, pamahatsut si Allah subhanahu wa ta'ala, unin tungbas niya. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Paunun sin Allah ta'ala, ing kabuhi na diha dunya, sinsa rew-rew kabuhi, sinsa sanyang-sanyang kabuhi. Unak tulong si mga mufassirun, dihilan siya sin Allah ta'ala, rizki halal, misamping kaunan niya tiyo-tiyo. Minga siya magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sambil tungbas yan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw akhirah, sinsa rayaw-rayaw tungbas, sinsa lingkat-lingkat tungbas amuin, ya angot-angot sing katambar iman. Amunin, hulaan niya hadlaw akhirah. Amunin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabiat tu mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, baha murah-murahan im mga wasiat yattu kiawat dari nga kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala apaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murah inya tu magmumpaat katu tanyukatan abilugan na paginhawabaran ko latun matun kanyo magsupa maunding ang hilalaungan wala kimuddan na pangayon na mukamaafan labilugan na pa Allah subhanahu wa ta'ala pangaunding ang mga nahasil nyo patumtum matawakan hikarayaw simpag-aga minudin naman na dunya lawilukan hadlaw akhirah insyaallah subhanahu wa ta'ala inyattu taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala kamo demikian pagsyukur kabalikan ko ha mga sila amo hindi murungog timirihil waktu hadum ini mura-mura ning kamu tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mabilang kamuring nga mga sila manusia malano impangatayan sawa sa impangatayan karena amuray ni may hinangdanan inhikarew si manusia ikamumpaat hadlaw akhirah nagdara simpangatayan malano nagdara simpangatayan sawa sa hadlaw akhirah mura-muran patubtuban namo in patumtub sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsukol guru na mo pangadyan sa lamdaw maton station Tigtawon Raspangin. Sukol. Sukolak pa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay,